ngồi trên tôi cái gì le cho đi le ruata cho nên là welcome back le về nang ni chu in kho rem chu ka thelo ma se UTC hun level te hangai om le thina eng po chu ni se voina kan soi ho tur chu Thlarau Thianghlim ti topani le khabu Lalchhandama pakhat alo publish ve a chubi chungchanga chuanin titina kan neyanga khiat zaunan tila achiang bermayanga chodian aron soitananga chuan ruat po khana du na hanin I questions te chu pathum pa level chu ka lo zo tanga keima tangson ma se nangma ni po khain in zot ve thei dona tero kan trat ngal do nem kan man mo thu ni ani le chodi I questionin tran mai la hele khabu Thlarau Thianghlim ti izia na chan hi min thil fia theng em thlem zongin engin nge motivate ber che hemi izia han iril ru lang dian ber enga tinge izia nia le khabu hi izia hi nga har khop maya ta chuan zia ka thil om hi apoi mo khop maya ta chuan mizo Christian te a hian thil kan hriat fe lo kan thil hriat chian lo hi kan soina sa thin khop maya sumi phuruk na tura tan te po chuan aniang chu tin hemi le khabu Thlarau Thianghlim kan zia hian ka main aim ber chu ke chuanin heta historical narrative satangte biblical narrative satangte khatiang khan ma ni on idea le enge mani khatiang lai pathian Thlarau ena ke ma ka mo manga men ron thil ti tel lo wa han zia la ya kha kan du dewa wang khan Thlarau Thianghlim ni phung chungchang hemi trinitarian perspective big mai tang trinity ring tu te zinga Thlarau Thianghlim chungchang hi kan da kan thria thiam da na hi tle ma har sat na te om deuh thin te ni wang hian chung te chu ke mana kan zia chan deuh tlang pui chu ani dewa hriat chian le zual na tura tan ani deuh bere alo me chuanin panina kal thlang le topila I le khabu hi mi puitan le thlir tu te ho tan le ke mani ho tan hianin claim zongin a hriat thei turin lam saman ti ta la wholesale ang den summarize namin han nei sak thengem nia hemi Thlarau Thianghlim hi toy zong in han soi tai la ol sam zong chuan Bible kan lu chil mai hian heta ancient Near East kan han ti khung Mesopotamia ram vela tho kan han ti Thlarau an hriat thiam dan trang te a chui ania chuta chuan Akkadian ho te neng tin ngen lo hriat thiama Sumerian ho te neng tin ngen lo hriat thiama tin thil dang le chuan eng tin nge heng tho hi heta Babylonian Talmuda te hriat alo ni ti lai te kha nga te kha bultan na manania chuan dang le chuanin khangang ancient West Asia le ancient Near East khang le thuthlung loya Thlarau Thianghlim tho ro kan han ti te hriat thiam na karon kal mai pialama khan thuthlung hlui huna Thlarau Thianghlim na thole rong bol na chungchang ate kha tarlan ani tin Thlarau Thianghlim eng tin nge thuthlung thara kan mu han ti lai ate karon khai khoman ni boka chuta chuan thuthlung thar be ka chun la li su nuna Thlarau Thianghlim na na tho dan le arong bol na lai ate kha ran tarlan len ni chuan dang le chuan in ko ran ma sa huna Thlarau Thianghlim an hriat thiam dan te chung anga te chu ron tarlan ani boka tin Trinity Thlarau Thianghlim din hun te pa le fa pa tang ron chuak ani na lai te chung anga te po chu ron tarlan ani deuh boka ten Thlarau Thianghlim ina thil pek gifts rang te po kha tarlan ani boka ta chuan eng gift singe Thlarau Thianghlim ina min pe ka chu eng tin nge ron lan chhuwa dan ti lai te le trong dang Pentecost nia trong hriat lo kan han ti te kha enge ni chi ti lai te po kha ron tel ve deuh boka ta chuanin enge ri ko ran huanga eng tin nge Thlarau Thianghlim in na thoa tin Thlarau ra te hi eng ti nge ni ti lai te kha na hele khabua hianin ron tarlan an ya chung ang te chu lam sam deuh hle ka han tarlan te chun ni
le wa lo om ve riat zaw le riat bel nan le pathian mani pathian zon na konga I pathian riat chian zual na tan chonin poimo khopin ka riat ba ka iron soje khan Babylonian Talmud iron tiam kha kha Talmud ta kha engi ni ti kha tam tak shelo kan mai the kha min lo explain lok la atraเนี่ย Babylonian Talmud กันหันตีเฮียนมาข้อสังBible พวกกันไหนมาโมเสสปอยนะโมเสสประเทศนี้นะก็มาอับราฮัมมาพวกประเทศนี้นะก็มาขันบาบิลอนมีที่เห็นฟินนะทูจิสังทิลจิสังเสียกระดานเราในทีนะเช่นจุดทนทูแต่ปนหนึ่งจุดทนทูหันตีขันเองก็ประเทศทนทูผัวจบนิเลมเราอันมานี่นะประเทศนั้นรินดานเตเลทิลสังขัดเตียงอังเตอันเสียนะอันมานี่รินดานอันสาขวานะที่ไม่เตียงขัดเตียงอันรินดานอันรอนตาชัวนะอันรอนเสียนะขัดเตียงอังเข้าอมทีนะจุงอังจูBabylonian Talmudกันหันตีชินจุนิตาให้ฮีChristian literature ห่วงช่วงหันเจ็บไตละ Christian literature ห่วงช่วงเห็นแห่ง Babylonian Talmud กันหันตีเตฮีเองนี่ Antiquities อังหันรินเทจีจุนิสยงสีเราอเมริกาเองนี่เกมานี่กัน Christian literature กันเรียกเทียมนะตุรตานะculture context และ linguistic context กันจุกเรียกเทียมเทนะตุรตานะทิลตรังกายเวตักไม่ประคัดอันนี้เห็น Babylonian Talmud ตรังเห็นทิลตั้มตักBible อัตรังกันหูเราทิลตั้มตักเห็นกันจุกหูเวทีพาบุกันนี่ที่ไล่ขันสุยเวียไตละเท่าไหมlo mong khop mai Ate I Babylonian Talmud dika mania an thian pa pakatian hemi Jews hoina o zentel te an ngai dan chungchang te judami ho hrimhrimina an ngai dan chungchang vel kha Talmud ta ziak thu o hey an musina te tha chimi rek tu ti lampang ang chi hoi zonga Talmud ami khan ron kwat chok chome kha khatiang khami kha transatin hei juda te hian tel te ho reng emti ang chi question kha aron nei ni chu ke expert kan ni lawa khala ma kha chang ka thui lawa I kha chodi hian min chan sak thei chuan eng tiang chia thu nei nge ni Talmud hi an Jews housing nga ani emo Christian ina kan lak lu na chu kha iron soi thok to ta Christian ta na poimo ve tho zia te chuan juda ho tan hian New Testament context in the New Testament juda ho an ni ang pui ta kali suwa rongbol na kha kan Talmud hian eng tiang chia I thunei na nei nge ani an ma ni juda mi te singa tin Christian te hian eng tiang chin nge ala applicable dan te Bible interpretation min pui thei dan te kha sei teเนี่ยเอาไปว่าเขาไม่เนี่ย Babylonian Talmud กันหันตีเห็นทิลตั้มตักสืบที่น่าออกมาตัวน่ะเนี่ยเทียนปรวตนั้นสวยไม่เปลี่ยนละมาขันไม่เชี่ยจงจังไม่เชี่ยจงจังแต่พอฮี Babylonian Talmud เห็นชิงแต่กินนั่นรอนว่าไอ้ที่นั้นมีอินฟันเราในยาฟ้าไม่เช่นเราในจวนเองนี่อันเสดงอินอมรอเสียหันตีเฮียหลังครบแต่พออิน Babylonian Talmud เห็นอินอันเสียเทียนจุดเตียงครบจวนอิน Babylonian Talmud ที่เองนี่patriarchalกันติดโดนเงี้ยขัดยังอังคานินเองนี่ power structure ที่นั่นสัตว์กิน Babylonian Talmud เห็นอินไอ้นี่เจ็บปวดที่ไม่เตียงจุดเตียงครบจวนนี่อเมริกากันสวยฟูทินฟิล์มตัวกันหันสวยทินลลิสัวเงี้ยพอเฮียนินลลิสัวเงี้ยพออินะสิร์ตีนะทูสังหงเสียเชียวเบงาลูทูจงจังแต่พอเฮียอันนี้นะแต่ก็จนลลิสัวเงี้ยพออินะ Babylonian Talmud เชียร์จังสิร์ตีนะรอนเปกเวเนียจุดนั้น Babylonian Talmud พอเฮียนมีตัวไม่อินไซเชียวเบงาลูคลังทวนสวยง่ายเลยที่ Babylonian สังหงเสียจอกนี่Babylonian Talmud sai Babylonian Talmud sai mi tu mai sai sheu benga lu tlang thun soi ngai lo ti kha Babylonian Talmud an ron ta la na chu ethical teaching enge ni ethical teaching chu tiang angan ron ti na chu ni ta chu ta chun sai mi tu mai sai sheu benga lu tlang thun soi ngai lo ti chu enge ni la li so ina sanghong sei sheu benga lu tlang olzo kang ti an zir tir na net po khan thu mun chu ni thoma selangin Babylonian Talmud ta chuanin an ron man na chun thil thing ngai lo tura an be sei thil alo thlen po a thling zen lo chuting ang soina ta nan man thin chu alo ni chutiang ani wang chuanin Babylonian Talmud hi ti zong hin han soi taila juda ho po khan an mang na sa maya soile soinu Babylonian kan han ti chon khang ai gupta fin na kha an sing lu khani ve tho awang khanin khang ai gupta Talmud zong hanan nei te kha
khang kha an ma ni ina an ma ni nam nu na an lo chom ve thila kha alo ni ve zel maya kha wang khanin an ma ni khanin an lo adopt ve thina ni chuwang chuanin an ma ni khanin tizong hin han soi taila e bibulin en talmud apo thil tam ta kom tan no story te po om ve ta a tuilet deluch chongchang te po kan mu ve thu ta ni khang khan heng jewi so hianin khang enge ni pathian in puan na kan han ti hemi bible an han sia chu hian tam taka chon bible in talmud ka an lo copy lo thilo wang khan khang bible in talmud ta thil in zia ka kha anina taka chon an deuteronomical law te an levitical law te khan thil tam tak chu alo lang lo thilo wa tin ni china chen parwata so yang khan in gentle te chu tha victor han ti chungchanga te po khan in I bible in talmud lam tang han thira chuanin enge ni ko tin thak na lekha tinga enge ni I violent tewa thil ti lam pang khani che chong lawin khetlai khan enge ni biblian talmud a chon a biblian talmud is a philosophical khop maya so da chon a philosophical ema wang hian in khata khan in enge ni atakapati takta lang khami philosophical ideas vela tanga thil in her vela wanga khatinga thil om khani ta internet han sei la plato te aristotle te po babylonian philosophy sina ashrin an nitani khang Greek philosopher kan ti ho zong zong kha babylonian philosophy ina ashrin chovi kan ni wangin khang plato te po khanin mi in thiam na le fin na du chuanin chu a fin na lipuya chuan amale ma chu azuk in chi ral tura ni ti anga te kha an lo soi thina ni wang khanin babylonian talmud hi juda te chu po khan ni lawin Greek ho nam nu na po khan apoi mo em ma chungang thil an ya wang khan ti zong point han soi tai la babylon lalro pui tak mai babylon lalram ro pui tak men lo ke sia do na ram dang ro pui na anun lan khanin khatiang angat le ma extremist ho ti mai tang khang ho khanin tle ben lo je kwar ve du te poni mai thie ti la ya kha khatiang zong han soi tai la ne hemi second temple period han tila o second temple period atang bi khanin khatiang ideology kha nasale zolin anron introduce tharle de ubokani roda zobel du nei ri lawe alo mom khop mai chodi hi riat na zawa riat lo tam tak hi ka riat pha thina ge pon tha ka ti khop mai chuanin I lekha buzia hianin hey tunge I target audience te uber chu I target audience ate lai kha athleng pha em a market akha engtingi mu dan ni nia audience an ti hen audience in poimo khop maya ta chon audience kan englo bera chon interland kat ka target tu na hianin nia ka nei chuna ngang he chu ka tiral zo chu ni tamaya he ta hianin ka target de bera chon hemi lay people ho han ti mai taila theological community chu kan focus ho rolin apoim ka karil role member che mi lay people ho bi tikin lay people la local leaders ho ti mai te ang local church an leaders ho hianin lo cheer selati ka dudana ni he tenga ka dudana ni ange hianin an enge ni pastorate pastor biala an pastor biala an how to ten pastor te kal tlang ten kan le kabut hi kan circulate ko ala ka audience ho hian heng lay leaders ho hi an ni deu berawang hianin chungang ho chon ka be sei ang tak po in ka audience atana ka target ho hi chon an donga an share in ka feedback te po ka be sei ai tak chuanin hemi upa kan han ti to lupa le upa te ho pon feedback hi miron petra ni abalom tikhanin lekhabu la share ngai lo po khanin accessible nan khoi ange mu the om soft copy hard copy nia hard copy hi tuna chuna to lawa ti mai te ang personal copy po hi kat kol tame ulowa tuna chun soft copy hi du chuanin in deal te chuanin soft copy te point pek thelo thu chom ho lowa amaro chu tuna hian ne reprint lampang hi chu ril ro hian ala deu che lawa reprint don ani chuanin han enlarge le de han enlarge le deu phot te po ril ro te chuanin alang dewe avoi khatna chun thil hi fam kim vek thelowa ngai ruat na te tin tizong zo kian thazo kanga han ti te tin lekha bu te po chok thar zela ideology thar te poron chok zela chung angani chuanin han enlarge le te po reprint don te chuanin a tha khop mai le lo me tuna questions ruata hen zot ve thung thailand chin khan chodi po khan aron soi thuka he ale khabu chungchang han samaria khanin
kha ro ta po han lo chiar nge kha be se oma I chuwang chuanin ama tangkhanin a lekhabu awaya chiar chuaka a sevek lo po ni ma se khata tangkhanin hriat te kha nei ve nge don ti kha be se phot ni se chumi rual chuanin ro ta khan chodi a lekhabu he Thlarau Thianghlim India azia chungchang a hianin ngai dan enge I mu dan a lekhabu to pa hi I nangma perspective atangin I personal point of view atangin I accept na lai a omem chuanin I disagree na lai te omem ti kha hey in debate po ni chi lo ma se du chuanin debate zong a po khan I soi ve the thawa kha soi ve hrim turin ruwa ta hen som ve ang nia kachira be sei la te khala ti chau ve aron bengal ron zin thak pui te khan a signature te ka la thapani a huai ka tia pakhata chuan a tira kalau mu dan chuan atai te la tang hri hring wan Thlarau Thianghlim han ti top mai chu thil ke tun Thlarau Thianghlim chungchang kan han soi viau pon omzen nei tir kan tum po hian enge room soi rei thelo ti mi podan ka tiang de kan ei kan hriat thiam tak thei ni hian hriat lo na chin hi kan ya ya ale khabu ha ka chiara a tha ka tia tin a target audience a chianga a explanation a historical roots so ne khana chui chianga karil ro lo ber zo ga chu Thlarau Thianghlim mi a concept ang hian hei pal trinity soi toila pa le fa pa chu missing form angin kan hriat thiam thei ni mi ze nei thei iso te phei chu historical Jesus ang zong te pona kai lu theinga he amishin na lai te kan hriat thiam thein bible kan hu ni tin god heda o pa pathian han ngai to taila ani po athuthung bigin thuthung hu ya te phei chuan involvement kan muna sa he physical deuin hriat thiam all some le zolta chu ta chuan Thlarau Thianghlim bi ka hi chodia hoisen ka tin em chunia a harasa gal ti ki tun thleng hian enge ani enge ani tunge ani la ya kha hriat fiak a harin ka sia chu concept sang te pon kan soi kwal ani me thia keima tun thlenga chodia ka nil lo se keima ngai dan la nget tak chu a then po kan thei lo ti ang deuh khan hei zia chiang em engom china hian kan hriat thiam thei kum khoi ani don lo ti ma se kan try tur chu an kan try lo tur chu ani chong lo wa chu ma chuan hei lekhabu poi attempt thatak ni in ka sia to in hian la tam tak lo to te a lekhabu khan aron tilanga abigin keima lo interest lai bi ka chu early church anian chu hemi naisia chho khang hun lai chawa eastern le western in then lai in thenna chan lian ber pakha chu Thlarau Thianghlim mi ani nge ina hriata chu zona ang reng deu in chodi ha kan penga he eastern tradition le western tradition in an lo na pakhatin chu te khatian te khamin explain success chuan ama sense chu ka zot kherlo nga ma se enge lela bina transana enge lela bina transan ti lai te kha tun kumpai chu presbyterian kauran hian kauran in pum khana chungchang kan zira khang te kha ni lai zir lai te khan aron langa eastern le western in transan ti ateng kha te kha tiang zokin minan thil te chuan zona dang pakhat ka nei le chu Thlarau Thianghlim len satangin New Testament Thlarau Thianghlim thirna tangin thuthung lui enchi thengem ti lai hi abigin ruak te kha Thlarau Thianghlim ani angem kakaril ruwa chuan hei New Testament da thuthung thara Thlarau Thianghlim aron soi new ma tro kem ve hak lo khami awar ta kha thuthung lu yami Thlarau Thianghlim asoina Thlarau Thianghlim ani chi em thuthung lu yami hi ti te hemi tho kan ti thei Thlarau Thianghlim ani chi em ti lai te kha ke ma chon tlen chon question kan ei dewa enge
ingai dan kami chung cha han ta hre cha shim chung zong chu ne ro se tra le mai lo mom le maiเนี่ยก็ไล่ค่ะเนี่ย church tradition รอนทั้งโซเซไลเฮียนินคำมี Eastern Church และ Western Church หันดินเช่นนั้นฉันเตปโอค่ะ Philology close เตปโอค่ะเนี่ยอันนี้นั่นไล่เตจะบอกหาตั้มขบมา呀สุดท้ายส่วนเนี่ยป้าเลยฝากป้าจังเราชั่วขันตีเตเลยที่ตั้งส่วนถ้าเราทิ้งที่มีอามาตกเพียงเสียมตู้วงตู้เลยอบตู้นี่ตีไล่เตปโอค่ะ Church Father เตจิงหันริงเลยผมเตปโอค่ะนมตาจงจิงจนกันไงสันorigin เตเขาเตปโอยนะถ้าเราทิ้งที่มีอามาเสียมตู้เลยวงตู้นี่นั่นนี่อบตู้นี่นั่นที่เราส่งเสียมตู้จนนี่โจกันนี่ตีเตค่ะอย่างเงี้ยนี่ถ้าเราทิ้งที่มาฮีออริจินเตเขาว่านะอันหันเสียเทียมดันเตปขันนี่ตาทินขัดไล่ป้าเลยฝากป้าตั้งเราโชว์ขันเดียจนนี่มีเทียงที่ออกัสตินมาออกัสตินถูหันมังไตละมานี่ standpoint เลยก็มานี่ให้มี church standpoint เลยให้มี dogma and doctrine อารมณ์ล้นดันสู้เราดัดทัดไตละสุดท้ายจนออกัสตินนั้นอารมณ์สวยฮีกับทิลผมส่งตะกันนี่ถ้าเราเที่ยงลิมป้าเลยฝากป้าจังก็โชคจุกันเนี่ยนะอารมณ์เปกับวางินติไล่ฮีปอยหมดเลยอินกับเรียจุไลชวนนี้ออกัสตินนั้นถ้าเราเที่ยงลิมมาเชียเทียมดานะคันมังไงนั่นแหละทิลเปกอย่างทรงอารมณ์เชียเทียมนะคันป้าเลยฝากป้าอินันนาอัทโธเลยฝากป้าอินันนาอารมณ์โธมังไงนั่นรอนลันชัวนั่นทิลเปกค่ะถ้าเราเที่ยงลิมกับขาป้าเลยฝากป้าจังอารมณ์ชัวกค่ะมังไงนั่นแหละทิลเปียกฟัมกิมตะกะจูรนนิตานิติไลค่ะออกัสตินานันรอนเซชินไลค่ะอันนี้ตาสูมังไงนั่นนี่พุ่งวังจวนฟ้าป้าเปียกินกันออกมากันอินมังไงต้นจวนปะเทียนจุกันจีงอาเราออกมาติไลค่ะอย่างเงี้ยนี่ออกัสตินานันรอนเซอวร์ไลตะกะค่ะอันนี้ตาสุดตาจวนปะเทียนจวนเกี่ยมาเนี่ยถ้าเราเที่ยงลิมมินเปกะวางเงินกันมังไงนั่นจวนปุ่มขัดมินนี่ตีระปะเทียนเลยกันมีสิ่งปุยเตเนนไงโปตีอินถ้าเราเที่ยงลิมเปกันนี่เสียถูกก็สวยตานี่จุดตาจวนถ้าเราเที่ยงลิมมาฮีป้าเลยฝากป้าจังก็ชั่วป้าเลยฝากป้าจังก็เราทิ้งเกี่ยมาเนี่ยเราอันนี้เราจวนอินมังไงต้นนั่นเตอินดูสักต้นนั่นเตงิลเนี่ยนั่นเตมีสิ่งอะไรเห็นเราเทโดนเราตีไล่ออกัสตินานาอันรอนสวยชินดูไล่จนเนี่ยจุดตาจวนป้าเลยฝากป้าจังก็รอนชั่วอันนี้เงี้ยวางเห็นจุดถ้าเราเที่ยงเลี้ยมจนปุ่มขัดนี่นั่นเตอินมังไงต้นนั่นเตอินไปจนต้นเทนั่นเตอินดูสักต้นนั่นเตอินมังไงน่ะเตฮีเฮป้าเลยฝากป้าจังอารมณ์ชั่วกันนี่นะอารมณ์เก่งเตลันนี่ติไล่ฮีออกัสตินพอหันเชียงตักมายาอันรอนเสียไล่ข้านี้จะวางจวนติไล่ข้านี้หันสวยได้ละป้าเลยฝากป้าจังอารมณ์ชั่วกันนี่นั่นไล่เฮถ้าเราเที่ยงเลี้ยมทิลเป็กถ้าเราเที่ยงเลี้ยมฮีป้าเลยฝากป้าจังอารมณ์ชั่วเกี่ยมานี่มีสิ่งกันนุนซากันนุนหูเห็นตัวตานาทิลเป็กกันดนกันนี่ทิลเปียขันเตียขันไก่ลำปังนี่เราวินปาลิฟปาตังอรอนสวกนี่พุ่งเห็ดตักในเฮดอะเปริคอร์ซิสกันหันเตียนี่พุ่งประคัดในสีอเมริกาลันชัวดันจะสั่งในกันหันตีไลทรินิตาเรียนคอนเซปต์เล็กๆไม่ไทยจุดเองอังซงอรอนเวจูอันนี้นั่นลายจูกรีกเขาเวนะอีโคโนมีอันหันตีขมิช่วงกว่าอินเรลบอลนักเงียชันมุมัลตักเลยเจเนตักอินเรลฟิลนะจูมีอินเรลบอลนะขมิจุงจางอรอนตาลันนาตันเตโปขันอรอนมังเทนะสุดเองในชวนป้าเลยฝากจังอรอนชัวเฮทเราเที่ยงที่มีมินติปุ่มขัดตู้อันนี้นั่นลายฮีเชียงตะกินหลังหลังเที่ยวไม่ตินทุกลุงทารลำปังจังทาราวเที่ยงที่มรอนลันดานเลยทุกลุงลุยลำทาราวกันหันติทุกลุงลุยเห็นอินทาราวเที่ยงลิมหันติตะกะฮีมุตูลุตุกลวันเนี่ยมารจุทาราวปะเทียนทาราวชวนปะเทียนทาราวชวนเนี่ยนะมาหันติจุดตั้มมังลอยมารจุทุกทารกันหมู่ปะเทียนทาราวเที่ยงลิมหันติอังตักเฮตียงงะเองนี่ actual word ตั้งหันหมู่ตัวเรดิจุอัตมเลมลวันนี้ไม่รอจูทุกทารเทียนนะอัตรังเงินซูเซอร์สัตย์เขาซูเซอร์สัตย์เขาไงด่านหันทรอมไตละจนดาจนซูเซอร์สัตย์เขาพูดปะเทียนทาราวเที่ยงลิมเฮียนละลิสัวเลริงตูเต็นนะเฮียนนาทกันนี่อธิชินตานี่สุดเตียงหันนี่ส่วนทุกทารลิมทารังเงินทุกลุยปอหันเทียไตละค่ะเองกิมเสียมตูวงตูเลอบตูออริเกนเตปอยนะอันเลาตียค่ะเสียมตูเลวงตูเลอบตูอันนี้นั่นลายค่ะทุกลุงลุยปอเฮียนอติระจังแรงคันทิลเสียมาปอคันินนัสตะเกนนาทกงาลนิติจูเจียงตะเกนอาเซียเทอินอาเซียตาส่วนเราสันทราวเทียงลิมฮีวงตูเลอบตูเอ็นกอลตูนี่นะอ่างทุกลุงทารักันเสียเช่นนี้ทุกลุงลุยทุกลุงทาร์ลิมทารังกันเอ็นนี่จวน
chú thut lung lui siam tu le vung tu ni na chú khá pathian han alo tel ve rang mai ani ti lai kha chiang takin na hria thein kan hria chung lai te po chu thut lung thal lim thla tang han thlir let le po khan mi hring siama an oma anun na tho alo ne minung alo ni kha minung kha minung alo ni na tura ta na kai hruai tu vung tu le fin na pe tu zela kha Thlarau Thianghlim na tho khani maya adamana ramsa che sang sang mingan phua te po khan kha fin na ka khoi tanga local nge kan ti son pathian atang kan ti ni mai theya amara chu kha adama chen jil to kha Thlarau kha pathian Thlarau kha ni vetlat mai ni so ta ta son thutlung thara po lali so fin na thuam to chu kha Thlarau Thianghlim kha lu ni vetlat mai ni chu wang chuanin thutlung thal hlim thla tang pon thutlung lui kan thlir le taila Thlarau Thianghlim hian ati ratangin thil siam a hian na hi alo thok ve reng ani chu wang chuan thutlung lui huna kan thret le thutlung thara kan thriat thil hi thil dang lam lu tu kan ni lovani ti lai khan han khar taila a thau me o hria thei ra sa te thiang chiang to kem tu han eng tin nge aron chan na che kha du to kem nge zo bel du te la nei acha khop mai ka fia waro ar mai mi thiam na sai tak tak hi to na ka lo nei bel thei ngem ka ti na zo nei bel the jing khan ka trong rai don hian ka hrelu tu ko chu an zon ka re trong rei po kha poilo chu so dia hey Soviet tradition ang hoi zonga Thlarau Thianghlim an ron soina ki anga hian china fin na chungchang iron soi zeu khan karil ru aron I min explain sak de thengem a begin feminist tradition atang aron chuak an feminist tradition hian aron mangtang kai ta ema tu na hian gnosticism vel ne na in kai noi nin ke mazon kalosia diploma thema se chu Soviet tradition na Thlarau Thianghlim an soi dan le hey tuna kan ko na kan rin dan ne na ai an lo na lai le ai an thei na lai te kha soi fi thengem nia tlai Soviet tradition hi nia biblical interpretation han ti taila biblical hermeneutics a hianin thil soi lo tak mai na abi takin humanist ho kan han ti da feminist interpretation humanist interpretation an non lu tang hianin headline hi tin a Sophia han ti lai taka po hi enge ni kami Sophia han ti kami trong kam ngo wang te po khanin thil soi to tam taka theanga amar chu ta chuanin enge ni intizongin ge ka hansoi ka hre thim chelo amaro chu early Christian thoughts patristic thoughts hanti taila patristic thoughts kan hanti zon heta Eastern Fathers Origen te Gregory of Nyssa te Basil the Great te khang ho tele midang tang khanin engeni Sophia hanti hemi wisdom hanti Sophia hi chu khang ho Eastern Fathers ho Basil the Great te Origen te le Gregory of Nyssa te khanin engeni pathian hemi trinitary expression of Trinitarian being hemi ron lan chuana ta na an soi chen in da ni chu da chuanin pathian chu ingkim bul the source of wisdom ania chu da chuan fapa la li su Krista chu incarnate wisdom bangin an ron lan tera chu da chuan Holy Spirit chu the living presence of wisdom in the world ang zong in he kho vela fin na pa le fapa atanga ron chuak chu fin na chu mi hring te zinga ron tiang zong khan Eastern Fathers ho patristic thoughts chuan aron langta so da chuanin enge ni heta athana si sa te ho khanin hemi Sophia shemprim bi ka hian soidana chuanin enge ni fin na mi hringa ron enge ni fin na pathian hriat na pathian ni na hriat na ko hran te na pathian an hriat theina turatana fin na ron incarnate nisina Holy Spirit kan hanti the living presence of wisdom kan hanti kami living presence engeni living presence of wisdom in the world kan hanti he khovela fin na mishringa ve kami pati Thlarau Thianghlim nuchia din alaya kami fin na athuam tu din alaya ka thana se sa te po hin he hi ko hran ina pathian kan hriat theina chan mishring ina pathian kan hriat theina chan na chan ti Sophia chungchang anon interpret na ania tin thil dang le chuan hemi Syriac Christianity kan hanti Syriac Christianity hawa po hianin hemi
pohina sa takin an ron soi chu da chuan in enge ni Syriac church hote le hianin enge ni a grammar feminine gender aron omowang hian hetla hi Syriac Christianity a big pohanin enge ni i hemi Sophia wisdom a big hi mishing enge ni ring tu te min nurture tu ring tu te min nurture tu chuan in hei nu in no te a in kola anu te tu ya chom sei lena a nurture ang hian he fin na hian ring tu te hi min nurture ni ti lai kha heta Syriac Christianity ina Syriac church hoina an rin dan le an ron pom dana kha an ni vele bokani khati zong khanin a heta life feminist interpretation na Sophia hi enge ni heta laya enge ni feminine gender ni wangin enge ni pathian hi mi tharau Thianghlim hi enge ni feminine ni hanti lampang hani lovin heta lighters fa practice thought Syrian church tradition atang po khan khalai Sophia bi ka khachu Thianghlim kharinga pathian ni na chungchanga pathian ni na ring tu te min nurture zia aron lantir na turata na anron khami eastern thoughts khami zong khan han soi taila khalaya kha fia thein karing khami feminist interpretation khachu biblical hermeneutics huanga enge ni liberation theology hong chunga tangchon soi dan to tam tak omang amera chu a church tradition le biblical tradition na tangchuan khati zong khan han soi taila afia mo ka relo le war mai ke pon zo tur chu tam tak kania ma se voin achon kala zo lawanga next stream le huna tanin topic zongin da thapot ila chuanin keima tangin zo na pakhat ka nei le duwa pakhat chaw ni lawala tama chodi ha kan zot lenga hei tuna Thlarau Thianghlim kan ti hianin china soyang khanin three godhead trinitarian a chon ni tani khata khanin define dan kha tam tak a om mai the I ka zo du ma se khalam pang kha ka lu thui du lawa keima zo na chu direct in ti hian an zot daila I thre thei mai tura ka ngaya trinitarian le unitarian ho clear na perspective atang hian Thlarau Thianghlim hi engi anin anna chuanin le enge anin an lo na adang lam na omin ishia em nia ahar sa ti zong ina soi theinga ulsam ti zong ina soi theinga in an na lai chon han soi taila unitarian perspective a chon a bulbera chon Pentecost heda acts of the apostles samya ka kan soi lo theilawa kha unitarian a chon khata ta khanin enge ni unitarian perspective le trinitarian perspective atanga Thlarau Thianghlim na tho chung changa in an na lai han soi taila su enge kan de chon pathian hi tunge ani pathian hi enge ani pathian hian mishing te eng nange a tho ti laia kha ron lan chen tir tu ron ti fia tu ani na laia kha in an na lai chu ni thenga chu Pentecostal enge ni Pentecost ni pathian Thlarau Thianghlim ron thleng khan ring tu te kha aron ti warta aron ti fia ta ring tu te kha ron ti pum khatani chu heta Gospel of John a te le thil dang nga po pathian Thlarau Thianghlim ina na to an za pum khatan ni theina tura tan ti laia khani ta tin trinitarian concept po pa le fa pa le Thlarau Thianghlim hi ni na pakhat nei ni na thumun nei usia pakhat perichoresis kan han ti khami tanga ron chho kan ni wang khanin min ti pum khat tu ani na lai chu unitarian concept po ni se trinitarian concept po ni se khalai ka chu ain an na ani thei o me amar chu unitarian concept hi unitarian concept atanga thil rang hleka chu an ni chuan pathian Thlarau Thianghlim kha kausan ni na bulron tran tir tu kausan ni na bulron tran tir tu ani na lai kan ron focus deu ani wang khan amero chu heta trinitarian concept ai ro chuan pa le fa pa le Thlarau Thianghlim khan na tho in ang bul tumin ang ni na lai kha an ron ken ani wangin het lai ani china kan han soi Augustine te point pa le fa pa tin het lai enge ni Gregory of Nyssa te ho Basil the Great te ho te point an ron soi ang khanin pa ka chu source of wisdom for pa ka chu incarnate of wisdom Thlarau Thianghlim ka chu living presence of wisdom in the world kan han tiang de khan khating ang kha trinitarian concept a chun lo ni wangin khata khan unitarian concept ne chon khating lai Thlarau Thianghlim din muna kha chu ain ang chia lo ani hianin chungchanga hianin ruatan ngai dan ineve trinitarian le unitarian doctrine sa hian
ethics student le master of ethics ni na zara ethical significance ang zong in soidu ine yem ya doctrinal na different tiếng chúng ta hiện cái ngai dan chuan soi nga mang em ti ve ni le tri ta rian ni phei chuan pathian thu zir kan ni boka chan tu tura hian ve se nei asang rina mase karil ruwa adik taka dan chuan in hial na top theilo tura ka nga ya adik lo zok omlo dik zok omlo ai subjective truth ang dewa hian ka nga ya athil chu a subjective ka nga ko pa chu ban chuan kan rin dan hi ring vek zeri la ti kha kai chu ethics ang zong phei chuan karil ru dan ya ke mani na kan tradition kan lo seilen puite pathian kan hriat thiam dan te khata khan ding tlangila khami kan hriat thiam na ki atang khan kan tradition atang khan rongbol na te rongbol turin ma son te tumila i kha kai chu karil ru om zoka achan chu in hial na hi atop don lo in sia a biblical dewa til chu kan sai tu longa interpretation kan ya interpretation lo hi lo om lo shima ya inga idan soi mei alom anti pon nang pon inga idan mei lo mi soi ti kha nia tu po he kan ngai mei kan soi veka chu wa chuan engtin nge kan christian nun hi kan christian nun hian ma engtin nge so nang leli so zirti na ente kan zui theang iswa zui tu tha ente kan ni theang ti kha ke chu a question poimo zo ka nga ya hemi trinitarian le unitarian anen chu tun lai in hial na sa chu ka conclusion bera chuan ethics sang zong sei ta poka atang kai ber chu kan tradition pian puya hian lom takin pathian rong i bol zo ka nguti kha ke ma chuan oma ngai dan poka nei lawa hial sim du chuan le lam ha hial ve thea thei patopin kan hial thei khang tura ka nga ya chu ma chuan ke mani tradition kan lo selen na kha khami kal lang han pathian rong i bol ho nguti la ya kha ke chu apoi mo ka ti zo lo khop mai ethical khop mai kha chu mo ka ngai dan chia ani em po chu ka hre chuang lo ma se kan pom le phok mai ani le tuna han ruata chuanin kha ethical acceptance of others ang deuh khan itan gila adik thei ka ring tero accepting one another the other khan ita ani le chuta chuanin lali suwa rongbol na le zirtir na kha follow thei thre wila ti kha adu dan ani ta ni hei I alai mo middle path buddhist ang deuh middle path ang dewa asoi khan ita se ani le chuta chuanin chodi isua lali suwa zirtir na le thil tumte mihringin kan ti tur mabak omte hianin Thlarau Thianghlim le khabu zek ni wangan a role engi a play Thlarau Thianghlim role kha nia hei perspective te wen chan theya tin nia bible message chi kan don som dan kan perceive dan the point ang lo ta chuan nia han soi wa khanin mi huanga kan voka yenga mi ngai dan lo du te kan vu so yang te lo om hle baya so rosan lali so zirtir na atrangin nia han soi ta nia post colonial zirtir na tuipui tu te kan nia chungsi ngami om te poch kan ni ta chu mi huanga tang te poch kan non clear de mai theya so da chuan hetalaya beti chu chungchang la li chuan an zirtir na zong ate po phubalak na chungchang te a law of retaliation chungchang an zirtir na zong ate po khanin non violence to ron kalpui vekani so ta chuan he Thlarau Thianghlim hian mihring nuna role ron play poimo ber chu ni sina thin parwata soeng khanin space for the others a tho he ni so thung lui hona levitical law apo bidang titan sabbatical year te jubilee year te po bidang ten ham thatna an lo ni ve theina turatan le midang ten hlokna an lo ni ve theina tura kha levitical law poina angai poimo berin ni ta ni chu thung khara po hian Thlarau Thianghlim hian an za apum khatan ni theina turatana thok tu ni na hian space for the others siam tu kan ni na la hi Thlarau Thianghlim ina ring tu tenuna
na tho poi mo tak chu ni in ka ria chu wang chuan in kan pathian mi na te pathian Thlarau in a min ruai kan ni na te pathian ni tina kan in khom na te mo kar khata vui sari kan in khom na zong zong te po han ngai to hian heng zong zong han en hian in pathian Thlarau in a min ruai khom dan han en hian Thlarau Thianghlim men kan ring tur nain na thok chi em le midang te ta na mun siam tu tur kan ni na la ya hi kan ni tin nu na hian in kan Thlarau Thianghlim men na thok chi em le ti lai hi chu zo na tam hle in kharia chu wang chuan Thlarau Thianghlim hian enge responsible role and responsibility anei lian per ti a zo na kan siama chu amal mara kan sang don ni chuan a space for the others lai hi Thlarau Thianghlim ina role a rom play lian ber chu ni in ka mudana ne chu la li so zirtir na atang te po in le Levitical law te Deuteronomical law tang te po lu taka hanen chuan chu lai chu space for the others care for the others lai hi apoi mo lai ber chu nin ka sia Ruata to turi ne yam kami chung cha han ya cái rom de chu hey adaring ya ti vel de ti di adar ti var pui na le ma ka ron mang ke ma re ron mang chan tu le a tu lo ka in di thin do ke ma poi ma se tu na i i cho di ron sai ang khan Thlarau Thianghlim hi hey ka rilo concept om ania soi sok thim se the other angin kan ngai thengem ti lai hi I soi zui ka chak ang reng tu huna om chuan I hemi o unknowable other ti ami ang zong hian a conceptualize thengem hi chu da tak chuan Thlarau Thianghlim hi I mit dang ne na relation kan siam na khan I min pui tu lian ber te ani thengem ti te o tiang ala buai chor ke mai ma ka ru om dan hi chu saprong man ngai to na ka ti lo mai ka ti lai ka hey kan riat thei lo tur kan riat thiam ngai lo tur ma se kan zinga om si min pui tu ni si kan zinga cheng ve ke mania om ma se kum khua kan riat thiam thei ngai lo tur kan pum pui kan riat thiam thei ngai lo tur kan nun ho na ta na space or other the other ka Thlarau Thianghlim mani jok thengem he the other ta na min pui tu ani rol kan ti la ka ri ru chan rom dewa the other kha Thlarau Thianghlim po kha the other ni thengem ti khan ni hey ke chu ka ngai dana chu nin han soi ve me ta la out of the topic po lo ni ta se poi chong lo 5 minutes vel chu hey doctrinal difference chu a philosophical de ukatia baka a philosophy a chonin based on somebody's perspective ang deuh khani thoni kha ke ni engtin om alo inscribe pa kha kan zui mai ang hi ani thin akar chonin katia achan chu he ka soina chanin ne china kan soi ang khanin trinitarian le unitarian po kan ngai dana he pathian kan concept hi ani ve mai ni ko ran ang takin soi lo la academic takin han soi ta ila trinitarian a substance zonga da ani ta ni diro unitarian po ha a substance zonga pathian handa riat thiam tum khani ta ni substance tum zonga riat thiam chonin ke chonin ka ngai dana chonin all sam deuin kar chonin ka da mai thina hei pathian chu the moment I understood everything about God pathian ani kati to ka ring lo kati ke ma chonin ka riat thiam vet nu chon asan chu ma se khami o tuna I soi ang deuh khanin the other ani na khanin engtika ma hianin hei hi Thlarau Thianghlim chu hetiang tur top hi ania hetiang lo hi chu Thlarau Thianghlim ani lowang ti kha kan ti chonin mi hringin kan ti tur ani angem mo zok kha ka ngai tu zok ta ke ma chon the other khanin o safely khan han da phot ta ela baka nachina ka question du ve mai ta ka chu ka da thang chu ka te in du len panin in chang thei ve hei hi Holy Spirit kha from the Father and the Son ti anga aron soi kha chodian I soin ka siati ro kha atlang puinan soi dan ani ta ani le chu ani thei chuanin Trinitarian doctrine atangin han soi ta ela the Father kha from Holy Spirit and Son kha ani thawangem
yet the Holy Spirit is only from out of those two person and the other two are not dependent on the Holy Spirit angkhanin theyem khapo ha concept pakhat ve thoni achan so if you treat them as equal omnipotent omnipresence tiangkhanin omniscience tikhan it treat chonin how can the Holy Spirit be out from the Father and the Son from the Father arwala kaltur khan ni lomi chu engtin nge in ngai dan ve omang out from the inti kha cái lúc đó ông đấy chứ hey theology thế ông ta sẽ cần gì cái hiện cái chuyện hey cái chỗ theology hậu hẳn được cái theology department cái anh ấy tổ sẽ share áp dụng ông cái gì cái chỗ procession chúng chúng mà hiện cái thứ rồi buổi xin mà procession hey hey eastern mà western pon thì sẽ hey nhưng mà cần cầu sinh chứ mà người tuổi đây là thảo thiên chỗ psychic đều cần ngày này hey psychic cái kinh tế cái cái ngay cái này chỉ ông này thì mà đi cầu sinh tí là thì chỗ anh ấy vết cái gì chỗ hey til đang trong nó suộc anh ấy ta hey eastern western tradition à po kata pale fa patang niat kata patang ron suộc ang kha anh ấy ta hey procession trim yan ke ju kariru ala ti boy tun thlang yan hey wang yan kharau thing nim kan ngai dan te kan se thiam dan te hi te de lek du ranga ngai na chin ka thok zo ta I kha ron pui du ring ka ron ti rang se tiang da mystery le helper relation ang de wa te hian angai thing ka tu na sang te question ron sai po kariru a lu rang thina hemi ini ti kan ti de po hian ani ang si em le kan itu na kita ha kai po ka rilu aro nom deเนี่ยเทียมปรุตเสงคัน process อันไล่ตักป้าและฟ้าป้าและเราเที่ยงลิมป้าและฟ้าป้าหันที่ไล่ตักเฮียบวยนะแต่มาจู่ๆ Eastern Church และ Western Church ที่พออะไรเช่นเวพักพานะฉันข้าเรานี่ตาจะวางชุดกีนี่เราพอฮีมาสังขนาดเราบวยต่อตุนแข็งยี่นั้นเราละบวยกีนี่พอฮีกันบวยชิ้นนี้เตรียนเลยนี่เตรียนกันผ่าตาคันนี้จะวางชุดอะไรฮีconclusive เดี๋ยวที่หันสอยไม่จู่หาร์สเลยอามาร์จู่เนี่ยจีน่า Syrian Church tradition ตั้งหัน Syrian Church tradition กันหันสอย Sophia tradition หันสอยตั้งขจวนข้ามีหิมท่าตั้งกันหันเอ็นไตละอุเชียประคัดใน perichoresis กันหันตีขัดตั้งหันเอ็นขจวนนี่หุ่นเล่หุ่นอินอังโลวะประเทศนี้น่ารอนลั่นชวนนะแต่พอเห็นเวทไม่ลงมอหันตีไล่แต่พอค่ะเก็บตักตัวชวนนี่รินไทยอันยังโอ้ติดที่สุดการิลรัวชวนอมเดือดทีนะเนี่ยกันไงตัวเฮียนี่ป้าหุ่นออกมาฝับป้าหุ่นออกมาถ้าเราเที่ยงลิมหุ่นออกมาตีฮีทุริลตัวต้องปักเตปอยนะกันกูรันเฮมีอันบิ๊กแต่กิน reform church tradition นะเตปอยนั้นสวยชินดานเตปอยอันนี้เดือดทีนะสุดท้ายชวนนี่Eastern Church เต Western Church เตปอนเองทิ้งปนเราสวยเสร็จแล้วให้มี fellow แก่ close เตปอยเองทิ้งปนเรา interpret เสร็จแล้วงี้เกี่ยมาชวนอภัยโมเบรกติดช่วยเหตุเราทิ้งลิมเมียนกูชนะเองรู้เงี้ยอรุณเพลย์เหตุเราทิ้งลิมเฮียนเหตุลายกูชนะปะเทียนละดำละเลยส่วนอรุณกลางเอาปุยทีนะจู่ปะเทียนละดำรุนกลางเอาปุยตัวชวนนุชเชียมินเนนี่จู่สุดเราทิ้งลิมนี่ตาจู่เราทิ้งลิมชวนปะเทียนละดำมาที่เกี่ยมาเนี่ยเองทิ้งเงี้ยมินนุนชัวตีร์ตีลายค่ะอภัยโมวิวจกินกระเรียนเนี่ยจุลายจวนสุดาจวนป้าเล่ฟ้าป้าตั้งเราโชกันเนี่ยโมนี่นั่นประคัดเล่ทุกมุนอินอังนั้นเนี่ยโมทินอามาอินถ้าเราเที่ยงลิมปะเทียนเนี่ยจีใบบุกตัวเนี่ยตีเต้นเราอมปอันนี้ไม่เที่ยข้างก็จวนปอเราเนี่ยสละอันไงด่านจนไงด่านละเราด่าไตละสุดาจวนข้างไงปุยโมโจก็สุดท้ายอัปโรชิชันเวลก็จะเราด่าทัดไตละสุดาจวนข้างไงปุยโมโจจุลลิโซยนั้นมินนุชเชียถ้าเราเที่ยงลิมเงยฮีเองเจียงยินเงยเกี่ยมานี่กันริงตุนุนาเฮียนปะเทียนละรำดินทางนั้นตุรตานเฮียนอิงตินเงยทาราวเทียงลิมินนาอัทโธสุดท้ายส่วนปะเทียนทาราวเทียงลิมินะนาอรอนทัวละลิโซจิรตินังเงยโปเฮตลายะเองเงนี่จันสินทราลูกเสียกาเตนนาซาริตมานิเฟสโซกันหันติเตะข้างอะไรโคตรล่างนี่พุ่งทะลุตัวระเองเงนี่กองเสียระทูเตไงสักนิงไงเหลาเตทุกมุนชาจังเวงไงเหลาเตเจกสเลหนุ่ยสันนี่ทินเตข้างเฮาเตนะหลุดนะอันเหลาในเวทีนะโคตรล่างกันดินเทเหลาอันนี้โคตรล่างกันทิ้งไทยอันนี้จวนสีเหล่าจวนถ้าเราทิ้งลิมินเกมานี่เองนาฮีอัฐกเหล่าตีนะอันนี้ไม่อย่างงี้จุดที่งั้นกันง่ายอันนี้จวนถ้าเราทิ้งลิมจูป
ปะเทียนะกันง่ายโลอันนี้ไม่ยังเงียบตีไล่แต่พอจูโจนะตั้มเห็นกันเสียสุดๆละลิสวยนะที่เราตุ้มเดอละลิสวยนะมินหุดเสียไล่ค่ะมินหุดเสียอันนี้เงี้ยวางินเงี้ยนี่ก็รอนตีรังอ่ะถ้าเราทิ้งหิมทั้งหมดตัวก็รอนตีรังอ่ะอันที่มีว่าวางินแห่งอังตรันสันเตปอกเห็นป้าเล่ฟ้าป้า process จุงจ้างอ่ะพวกป้าเล่ฟ้าป้าตั้งอารอนตีไล่แต่พอค่ะสวยโดนจนอินสวยตัวตั้มตะกอมังจะเอาไม่รอสุปะเทียนเราดำดินตูเรนะอารอนตีรันนี่มีว่าวางินเฮคุดล่างนี่พุ่งทาระฮีถ้าเราทิ้งหิมนะเกี่ยมาเนี่ยอารอนดินนี่ส่วนเฮดาพอเห็นปะเทียนเจียนี่นะปะเทียนนี่นะจะอมเวทเอาไม่โลโมหันตีไล่แต่จะกระริลรัวอมเทนั่นเอง interesting vevia wa katui don tharin karia ma se question kha ala om therenga aron tir ti te khamo ma se kha ka chu ka zot thui to lo ma yanga I clear tu an lo omani so nan anni bengvar na ka ngat ma yanga kha chu I ma se I thian te tu po lo ni ta se he stream lo en in lo oma hemi section in lo en big ani son lo buai lo la he aya har hi I thu har philosophy ang zong deuh le tlang puin ko ran kal phung lo deuh har sa deuh ko ran then khat te le hey orthodox deuh te pon undigest thelo thil te po I ron ti chu achak omani voi khat chu kan ron ti thei tura nga yang kha kan ti wanga kan soi ho wang khanin mi kha adik lo kan pati na le kan varel na khani chuang lo in hey eye opening deuh tunlai kan khovel postmodern na postmodern tuina khanin hanlu vete kha chak om shim kha ka ngai dan lo ni phot ta se chuanin chodi ke man kan zot thang le lo nga ru ta po ha ka low in basis low in ring se questions te ani pon chuanin ba ka thil dang soi du ani pon nachina kha ruatan aron soi ve thoka abul lama tran la ya I angam kati ingam kati ati kha ni kha o ke po chuanin mi tam tak chuanin lo soyang kha min ngam I Thlarau Thianghlim ti a le khabu han chho top tura ni ngam ingam na kha Thlarau Thianghlim ba ani engtin nge Thlarau Thianghlim hi ka hre chiang he ka zia hi ani nge ti kha adik ve nge ti kha I Thlarau Thianghlim min nang ma kha amanga izia nge ani chuanin nangman kha ka hre chiang itia izia nge kha eng nge I claim don I wisdom ani ta ni le khabu zia shim chu knowledge wisdom knowledge ila a khami knowledge atang han I wisdom kha I pe chok ta ni kha I engtin nge I claim ngam Thlarau Thianghlim na ni em ani lo chuanin nangman ni I thiar na tang I mu ni em enge I kha I angam anti na chan te kha engtin nge I response ve thungamเนี่ยhar sa le maiเนี่ยThlarau Thianghlim han ti tok mai word thi a lian khop mai among the rest lang ai de po Christian rin na chon lian de po ni mai thei om le amai ro chu adam ne na khan pathian tho pathian Thlarau kha ong ve kha khan fin na kha pe chu tiang rel chuan la li so po kha pathian Thlarau Thianghlim khana om po ya ti chaka ti hoisen jela ti fing zel kha ni no pang ani lai te po no pang dang lam le no pang fing ta kan ni je te po khan ron langa so wang chuanin he le khabu pathian le khabu kan han ti tu na protestant na kan nei bu samruk par te po hi pathian tho khoma pe kan ni ti kha kan han rin dan te khan ni ve de wang khan chung nga ko than pa te point na thil tam to kan ron sei to thin te khang ang te khan ni chu wang chuan he mi le khabu ka zia wang hen ka zia zong he adik ve ka hi form kim ve ke han ti chu a thei ho lo wa amar chu pom dan le rin dan thang phang khala om ve wa amar chu ke ma ka ril ru ka tum ber zo ka chu Thlarau Thianghlim hian ring tu te nuna eng thil nge ti turin min du ti lai hi ke mana ka min focus chu ani thin ni chu da jon pathian ram din thar turatana lali choina arong bolna na azo lo thi zo turatana Thlarau Thianghlim hi ron thin tir ke mania pek kan ne wangin chu pathian ram thara chu eng tiang in nge kan din don ti lai hi ke mana ka focus chu ni zok ta ni chen kan soi su kan khan Thlarau Thianghlim hian ke mania na thok tak ani chuan enga tinge bidang te tan hin ke man hi kanin le ral ve lo han ti lai te khang an te pokha bidang te tan bo di bidang te han ti lai kha poimo hlein country chulai chuan he te lai enge ni jubilee kumate sabat kumate lowa bu zong in seng zo vek tur ani lova mo
เฮตะมีขวลติตานเอเลียนติตานสตรนเจอร์ติตานอินเค้กตัวนี้อินดาตัวนี้เตียข้าประเทศนี้นะดานะเปียกันตาขัดยังงั้นประเทศนี้ดานะเปียกันสงขลาลิสัวปอยน์อารมณ์สิร์ตีร์เวขานี่จุดยังงั้นบิดังเต็งไอสักนะบิดังเต็หลุดนะบิดังเต็หลุดนะอันในเวทีนตัวตานะขดล่างนี่พุ่งทารอนที่นะขลาลิสัวสิร์ตีร์ข้านี่วางินข้าขัดทาราวทิ้งหิมฮีรอนชุนซอมตัวนี่วางขันจุดยังงั้นไอ้เงี้ยบิดังเต้นหลุดนะอันในเวทีนะตัวตานะขดลังดีนะจุดทาราเทียงให้มีนะอารมณ์ตุ่มฮีนี่อินกันเสียสุดที่งั้นในบางส่วนจุดทาราเทียงให้มีสิทธิ์นะจุดเกมานี่กันนี่ตินกันริงตุนุนแค่กลุ่มจะบิชมที่ประคัดหน้าเฮียนินจุดทาราเทียงให้ทิลตุมาจุประเทศเราดำดินนะตัวตานะโกรันกันอินเรลโบนะเตะขดลังนี่พุ่งเห็ดตักกันในนาเต้นจุดทาราเทียงให้นะถัวจุเกมานี่เฮียนินอารมณ์เทียงดิกตักเก็มเลติไล่ฮีการเมนโฟกัสการเมนโกลนี่เดี๋ยววางเฮียนินแต่อาจารย์ตบบุตบลำบากทาราวเลมชนลูกโรหันติลายเตปอกันข้าตาขานินกัดลังกุมนักลังเสียนเตปอขาเห็นตะกินหมูไทยงักข้างสงทาราวเที่ยงหิมดิพุ่งสงกันหันเสียกันหันเนี่ยกันหันเสียชัวขันทาราวเที่ยงลิเมียนเองติงเงียประเทศเราดำนี่พุ่งทารมีดังเต้นนะกันอินไลชีน่าบินังเต้นหลุดนั่นในเวทีนตัวรัตนากันนุนหูทีนะตัวเรนเองเตรียมกงเงียเป็นสวยติลายฮีกะทิลไงปุยหมอเบรันนี่จุไลจุกับเมนโกลโปอันนี้บอกกันนี่เฮตลายa process จงสร้างเตมโมอีสตรันเลวอีสตรันเจอร์จะอินเทรนน่ะวางก็เลยบอยฮีดิกโซกันนี่ติลายเวลติค่ะจุใครชัวก็ตุ่มขันนี่เลมละวักกันให้ชัวตุ่มตักโซก็ชัวเฮตาเห็นกันริงตุนุนะกันนี่ตินนุนะเนี่ยเองตินเงียบิดังเตกันไงสักเวทีงะบิดังเตตานเองตินเงียกี่มาบิดังเตนโลกนั้นในเวทีนะตัวเองตินเงียนุนหุ่นกันมันชุมเชียโซกเตนเองตินเงียรวมกันตะกะเลเรมิงตินเงินนนราเวทยังติลายค่ะเกมาจนกันรนเมนโฟกัสเดี๋ยววันนี้วางินเฮดไลน์เฮียล้อมเลียนเดี๋ยวตะกินเกมาปนหวยเส้นตะกินสวยเซลโปดอลซาวูงำขบินกันรนอินตีปัจจังลุยะชุดเด่นจนกันรนเสียกชั่วเดี๋ยวบอกกันนี่เนี่ยหล่อมันครบไหมรู้แต่ any feedback อ๋อเนี่ยที่ท่านกระเราใส่ใจแล้วแต่ก็หาเดียกระรู้ว่าแล้วผมประคัดเลยทุกตักยันไอ้ไม่รู้รู้จุดถ้าเราเที่ยวนี้กันใช้ก็เห็ดจินตเรียนคอนเซ็ปต์ก็เห็ดกันใส่ชิมเมียนกันซิงดูนกันซิงมาเฮียนถ้าเราเที่ยวนี้มีกันง่ายเบรินกษียกันตรงกำมันอะแต่พอแล้วอีส่วนสิทีนกันซุยาปะเทียนทูกันโอยาถ้าเราเที่ยงทีมอินมินคอยทีนที่อังเดียวเฮียนกันสวยดานที่อันนี้ชีนี่ก็ใช่อันกลางโลนานี่จะโกรธนะกันสวยดานตั้งปุ่นตาจู่ว่าจนถ้าเราเที่ยงทีมจอดีรันสวยอังเดียวกันถ้าเราเที่ยงทีมคอนเซ็ปต์ชิมกอดเฮดเราอังคัดเวกกันอันนี้กันตีนจุงอินถ้าเราเที่ยงทีมคอนเซ็ปต์ชิมเฮียนจีน่าจอดีอังไงปุ่นโมเดลกอลเนี่ยอารมณ์สวยข้ามีกงอาคารถ้าเราเที่ยงทีมมีอัจฉริยะเทเบรังเอ็มเลยตีไล่ฮักการิลรัวจนเราอมตาถ้าเราเที่ยงนี้จะเฮโคเวล่ะคีวานาเขียนอมเวจิเรามอนิจูเลติคอเพียลินกันซีฟแต่เอากันเสียดเทียมดานะเฮียนอมชีนินก็เสียถ้าเราเที่ยงจะเฮโคเวล่ะเฮมินเจนจิละถ้าเราเที่ยงข้ามวนนั่นแต่กันดีละถ้าเราเที่ยงตีจักนั่นแต่กันดีละมินเจนจินั่นแต่กันดีละทิ้งตาเนี่ยจุดเดียงอันนี้เจ้าจนเฮโคเวล่ะจีน่าจอดีสวยอันเดียวเฮ้คอมมูนิตี้อีสวคอมมูนิตี้ที่เป็นคริสเตียนคอมมูนิตี้กันเสียมว่าเดเฮ้มีดังเต้นเนี่ยนะกันอินการเสียงทันนะคงอาจจะมีจักรเราโจกเตะกันอินโดมการต้นเทนะมินเทียมนะคงอาจจะมินปุยตู้เลียนเบอร์ที่ถ้าเราเที่ยงริมนี่เฮียนกันง่ายที่เบอร์นี้นะเชียร์แต่จุดจนถ้าเราเที่ยงริมคอนเซ็ปต์ชิมสโคปที่อารมณ์ห้องเจ้าก็เดียกันอินนุนะเดเฮ้อัตรันเซนเดตโตโลอัตรันเซนเดตลุดตุกจุดอัตรันเซนเดตโลเดียการริรวมแต่เนี่ยซับซ้อนกันก็สวยนะคีวานาเขียนจัดโลเดียวกันไงตัวดานะที่ส่วนเฮเลียมินปุยตัวยันถ้าเราที่นี่กันตาเลียนก็เสียจู่มีนี่มาจนเฮเลียวันรำกันเสียมเทนตัวดินเฮเลียประเทศนั้นรำกันดินเทนตัวส่วนถ้าเราเที่ยงที่อาริมจังเบอร์ไม่ลงโมเลยกันเทโอโลจีก่อทันมิโซก่อทันแต่กันเทโอโลจีไอ้ส่วนถ้าเราเที่ยงที่มีอาริมจังเบอร์ที่ฮักการิรัวอโลมาจุกกระรุนสวยเลยใช่
nia chodi khan o soidan khan chiang ama lekhabu aron defend na po ni che lawin chon personal question sangte a don te po kha a defend na ni chong lawin fi takin aron soya a lekhabu khan in atang kai na tur le a aim le purpose kha aron soya philosophical debate ni na tur khan in aron soi ani lawa chonin doctrinal defense zong a khan aron soi ni lawa ma khan in Thlarau thianghlim na tho lamzong le ministry a kan kalphung dan tura hriat ang tuna ruata ron kal dan deuh ang zong khana soinin i keima hriat thiam dan khania chon ruata ron soi dan kha o ani re renga helama po tlang puin kal dana chonin pathian Thlarau hi kan zinga omber pani te hi chu hi lama om ang dewa soi hi ang thin lek lek thoni mo ani na chia chonin han soi tam kha amoi lawa a questionable tam tak le mi pui ngai dan tam tak adik lawang ti wang te po han soi ngam lo te po en tam thonga kha theology pastor hey ril ruwa ngai to thui deuh chonin an question ve vek chu ka ring ve tho ma se nuam dewa rongbol te po hi lo ol sam thina i chodi soidan taka ha chonin keima lakdan a chon Thlarau Thianghlim nei zong hi chu social activist ang deuin kan om mai te hi anga yang em o te kha kalo ti ni a chan chu i suwa aron na tho dan kha community aron na tho dan kha only marginalized anway nunga lo om ho tan kha thok khani ta ni chu ni chon Thlarau Thianghlim aron tira a chang ho chuanin kha kan tho le mai tur ang deuh hey community service free ang deuh kha ani deuh mai em Amen dur rocha ko mai ai soi chal thale mai kha ani le i soidu in la nem chuan ruata chodi le khabu hi i thiar ta i huta zo na po tam tak ini ta i zo na te po kha achang thokhat ve tho in ka ria recruit te po kha ron soya i ngai dana i mu dan mei meya reprint tur ni ta se equation zo dan te a soina tang te le kan soi ho na tang te khanin suggestion i pe tur ni ta se min pero chu ati chuang lo kha chu nang mani in kar ni ta ni o dil po dil lo kha chu poi chuang lo ma se soi tur ni ta se as a fellow academicians and theologian an ti ta ela nge mu dan le he tiang zong hen ti se chu tuna personal mi pui zong ni loin ke ma personal zong a hen min response ve ka ring ti nangma hey personalize le internalize tak zonga an soi khanin inei thei iringem inei Guys, min dia chu me lo chu kan soi ha chu chu cho ti po adil chong lo ma sei soi choin a reprint huna lo ti ve nga yang a chan chu bengvar pha don nang po ha ta tang khan hriat thiam tho ka ringa eastern tradition lampang atlem ka tia ke ma chuan kan christian literature sim sim hian alo tam vak lo ni hi ka ti ta i thiar tur te hei mu mai thea soi le lo mu mai the tam deuh soi ka tu ma se mi poi te kan soi ang ti lo ma a western ni kan i christian theology sim sim hi chu tradition a begin Thlarau Thianghlim ma phei tuan arichin ka ria kan a ve china kan chiat te chu te idea i ngai dan te po ati zau thei wala ngem le ti kha ka ri lu chon lo ma eastern tradition lampanga hei a begin Thlarau Thianghlim te chu eastern na chin hi atam ve in ka ria khatiang zong khatin hei thil kan conceive dan rim chima western le eastern concept thil kan conceptualize dan rim ai an lo na hi aron tilang ching ka ria thei Thlarau Thianghlim thil rationality le enge thil dang ngai to zui ngai thil imagination man tam na angchi angkha khamiang kha Thlarau Thianghlim issue apo hian aron langin ka hrewe dewa ke ma chuan west le divide kha eastern tradition lampang te hi ron ti bel thei se ale kha bu hi aro pui le zoling ka ringa alom ka te tiang ang ziak thein om hi ke di chu sa te ne le ka bu kan la ziak lo shim kan la tum sin lo shim ba i so ti kan tuk lo le ka hria tiang ko nga chuan dik reng i le lo ka literature lama kan u te an dia i chu ka feedback nei an dia chuan
a contextual talk lo ti na chin kan nei ve dewa mo chin na chon a top lampang khan than le khotlanga I tun kan context Thlarau Thianghlim kan hriat thiam dan te kan context o dan nie kan ngai chu tak chu I karon soi bel cha kan etuna pokan ong jem chu Thlarau ka soi me anga I Thlarau Thianghlim kan soi re han revival Mizoram ma revival ta Mizoram revival Thlarau Thianghlim lo ken ania pathian non ken ania chu Thlarau Thianghlim kha kan limit thin deuh hian ka hria tuna kan soi ang kha I sangte pon social justice chung chang a hian a thleng phachi lo thinin ka hria I Thlarau Thianghlim chu ni phur tu phur char tu ang dewa ngai na chin kan neya ai haluya pek te lam te kha Thlarau Thianghlim na thowa kan rek bung na chin te poi a omang em ti te ngai dan kan e chu kan mi thiam cho di ten han yak som le phaise chon angai nom le zualo mang o ti na rilu ha ka lo nei deu ani cho di feedback ka response la rem chang chuanin athal he mai feedback ka ni enlarging aya chuwang chuanin khang feedback te khau luk takin kan lo chiaranga kan lo enanga mamo te po kan lo lam kho manga DTH thesis proposal ang deuh hlekin kan lo incorporate down ni nia engpo chu ni se a lom om ka tia cho di hi ruata ron soi ang khan a fak om choni a en ton thlak ba ka a struggle in ka mu thil hi mo a thil tum na zong a hian he very purposeful hring nun hi amanga chu wang po chu niang nupui po nei ma em chu nia kha chu jokes apart lo ni ta se hetianga le khabu han ziek chuk ke ni chu kan that chiange po chu ani ve thonga ngai dan hi tam tak ngai tu na te hi kan ne ma se writing sa hen mu the om lo ba ka kan thi chon kan thi ni mai om lo ma se chodi hi literature po Mizo society contribution ani chho to he aya eron nei chhozel tur pon du sakna hi kan hlan ni se chon ro ta po hi aron ziek thoi tura ka ngai anga voina kan ti na Thlarau Thianghlim I chungchanga tam tak te po ka ngai tu na om ngai lo ke phei chu ka knowledge system hi azau lo hrim eastern western tivel chu ka hret hrin thoma se hei ka wat lu chil lo ka tui thei thlot lo han ti ta ela I adik ve thonga chu wang chonin tuna khanin hei katan po learning pakhat hi ni ve thowa alom om ka tian nang mani in pani ka som thin na chan hi nang mani tang hin zir tur ka nei thina chu wang chon first in soi ho na first audience ka ni thin me alom om ka tia chon clear tu te tan lo hret tur chu he a hian chon nang ni pon he a hian in academic dewin ti thei ila ngam takin achan chu tuma vadem lampang lo kan soi lo wang hian in khovela hian in a om chuang lo ani lo mo hey post colonial ngai dan te post modern ngai dan te critic of the church kan ti ang te society mi comfort dewa power dewa om te po ke manin kan ti lo wanga mi in an ti lo ni chuang lo khovela hina khat to ma se kan ram hi aron la thleng phalo mai ni ti in ka mu ke chuanin hemi critic ho zong hi chuwang chuanin academic zonga te po ngam dewin ti thei ila ti kha ka la duwa chuan hei mi pui tam tak pon le thalai thangthar tam tak po hian church an question ngam lo ma se an ril ruwa chuanin doubtful deuh hi tam tak an nei personal appointment zot an tamani chu kala soi lo ke pon mo chu ni wang chuan kan knowledge nei te hi ngam taka soi turin lo in puacha ulanang ni po chu next le huna chuan philosophy ani pon hei keima ni tang ngai dan chuaka kan ti ani lo mi ngai dan kan ron the chuaka kha ngam dewa kan va din pui po ani chuang lo ma sa kan soi chua hrim kha enlightening mo bengvar thlak ka ti ke ma ngai dan a jon chu kan soi du ni se next engtika nge kan ron online le don chu kan thela wa tharuk po ni mai thei thlathum po ni mai thei kum khat nuwa po ni mai thei eng ma soi thei lo ke ni ma se rem chang angin time timi ron petrina chodi po ro ta po in chunga kalom ni ti kha kan soi ni se clear tu te tura po future lo en tu te chunga po lom tu ka soi ni se kan stream kha voina tan na khati thenghan kan ti tope kan lom lu tu ka they can subscribe